share safe no abeka ye ho a ye de nkranhye na wie de kase na ba de edu so no ye de obon krata no ene ye de eto so de ama ye wie pe na wa wani tuasa agudie mu nsam Professor UK Wallace beba begina ho de ama and then so health tips de de bro hypertension in pregnancy oba nyemo na wonya mujabro so eno ehun komo week mu nyina no ene ye de bebro ye wie pe ahosepen so ewo ho mamboatema etinadwam ede no ebeba birthday ne other interviews nso wo mu ye wie asemidika kwasinsia nso jane na so de amma no wasa tena se ede pensempensem mu no abro ntia ne yentena fi sabre ya wo hwe ye kwasisi e bewie ne adwumadi akanso waguso ahwede amma ye nti migina hai me incoming 2069 ho baby kura ai besmark akwasinsia ejina no na so e wo ha be me na me mo so do kan no asen e wo de emu e fi 2069 dem de abayi mampon city e fa ne ne kire ya 2069 de ne say oh vision is too much oh minim say na 69 ko da so ya de ketua wo de kam mfi ho ma wo say ani obi akokora na sa age na kufu de ba ka meto aba 69 plus dem we is it why hey if you had me twebo ha ada na kam okay it's what about 1940 what baby incoming obaba begina mu e wo mampo ti na ye kai uguru se bemu ma na nyonwanwa oh yes wo ye adwuma na underground be possible and we be independent and obegina party bi asatema mpon de ni obeko bi a be kire so bebo mama tumpon bia no ombeji atum ade ba ko pe no mu hia nipa obebo ama asantema mpon fa ne tuma pa de afra enye MPP ni NDC ye free to abamu omu ebe yanka yeye enye nne enomesa no otosino ne wa ba twam nyina kosi koda omu nya de krosa nti gise wona oba na so do ama santema mpon atumpon ama nwuma aba ena santema mponfo ehia ko nyamya de se eba human resource afia you be say mampon so far 7 student na meka that's the only community in Ghana obetimi atrem start school from crèche abo degree ene mo ya de nti o de enfan so na ndwane dos ne we so ntiro mu ba ato ama wo 1960 wona na ujiro enti mamentia mame vida wo nkranza ya so ba yire papa bia oh o de ba ya ne ba yire pay weekend me dey fine pa shi no ko ne monne fish kakra guso we be di atafro won sa me e sure sam padu twam won itiri na otwi oh yes ayo hu hia yes wo ho ya adwuma na stressful oh yes to wo ho no wa semasi form amwani age nkipi sika no that so no we kwa kan so free anaba yeah o sika no emfa ne nyina anye investment di wonum kakra dibi Thomas ahomache sori ya bete swimming kakra ko baabi a ho eye nigi ye to aware 200 cities to ba ku bi ne di na okra no fi o say ye wo baabi o twa picture e different from outside no kra ye beto aso omo ewiem ho nyina kra ye blue ya ewiem aye ash ba mi akwa video we mra that what meals she video is here na so penny okay so penny small kind say se pese ye Christopher mu a Bible ni ntwa bi ntontwene okay na ye mfa bi nya adwuma ye fa Bible no nyina as a whole e de bobra because ne nyina nyame asem from emphitiase to na wiye ye ene se bema e ware mienu a onhunu mfomso a e wo ena onhunu baabi a Bible so e ka editia ya me ya adwuna akwakosie asem a Paul e ka ye se senkebe ya bema bi enya ne so ene ne yire ba ye kuru ya sawre afi se Paul sa ka kire se e ma ye ni nku ensuo nku anom ho e wo mu a ye nom wine adenti na ye wine ne ye mfa ne ye pese ye focus so much on na ware aside two we are say traditions na ye wo mu no abrofo mu de e na enso ye wo ye de but ye de ne de yakofa abrofo ne de ne nyina na ye de adware ese broni si sentiefi se eno na ye finitum no so hwe Bible from fitiase bepu na wiye na wona nya akwanya eware ye there evidence that kire say omu nyina one way or the other ebi nya bia na ebata ho but so fu be wi o sa de caution atato
sebo se nye danta ne ne sika ebo ano ne krakra ne se bema wa ahode so betimi aware mienu a eni kwan se ye nhyehyɛ ne nyamesom no eye osi akwan edema no so to so you we dey say eni quotation bi eni ba bi e chese chinchina ha ya dwene nyansa no de afa code ye no ho de kan na asem sese be ya kamonya seme na mos went mi kra na ka bema bi enya ne so ne na ye pola futuo no na pod ye ne se sechina o ka se pola futuo eno no na dada ya fe na o afia dada fe na se mebre epie dada nyina fe na se mebre epie oba unse ye dum pempenso bi a ye generation no ebisa more questions it wo oba ware ba kwa kan wo afia sem wo ahoden ya emfa tete emafie emfa yewdie emafie na metimi a ahoden bi ti se de o se ahoden ye se be ma se ni kwa so de kwada ba wiase no be toso emawiase o se o ma be ye blessing one ka se bi so ye blessing to the world okay se ma hoden ne betimi a ye blessing to the world na se ne me yire transcendent ya se be ye adwuma why not ti na make se ni kwa se de sakasaka because bible kra ka se ba bia mawura bia mamma sundwie entena ho ti no wo pa che se ba ko pe meka oyire no ho ana bi mu aware ba nsien o se jo ka se sa hoden no ewo ho na so betimi ses edu enwotwe bia de ama no that is meaning pani bia afia nkra kodwem oni onware ono wo ya nyame ye wadom no so se kim wo fie wo cars mienu 4-wheel drive saloon baako ya ma adwetre the last one there mu ye je to be say 1.5 million cedis odi ama no so no ono oyire no ono mba mo so no mo nya baako pe de nya ba so o bebrebe no onware ne se no onware waware o wona yira o ne te Matias ya ba other ones no na me so no onware mo no no mo wu baako mienu miensa yes baako bi baako the last one is best mienu na say yes sie so ye no ho de na fun because na papa yi chire mu de po ya ware no yeah enti ware no e bi ono so de no se onware but obewu na waye oye awa bi omu mienu atiase se me de me pesa me no wo yes maybe bi oba akwa betim so afa ho akoware ama bi on so atiase wonu ameware do wa na wo ba ko mienu wo ko ho na mefa mienu no esa wo hwe na de yen kan akwesi dada no so fo atimi a kirekire mu de po nyina ba ho akwasinsia atimi awido o ma ha meka bible mu asem ma me ntiase da so we timi akotu de won ni nyina ba ka ho aka be si bibi so ade na yen kotu ye kura o mu ware dada nti ya kotu but ade na eta ho ne say cut your coat according to your size yes wo sika bi a utimu say like me wo Adam for penimu bi ejapade na guso na manya ye 3 nyema chese go dwen ho a na ire nso ntimi ko bi yes eye miensa no a na wo so obetumi na kwa sore sofu chese nyamne ya dwuma no nti e de so obe konchen akofa wo fraba but wo muso sa no wono no pese obesa wari obati onyaba bi ba ku bi wo nchen so a anka bi anka nani eje ho enso sa de enye no if you say awari anka se no emu mra ne mu nhyehyɛ ni nti na bi eto da bi na ebi mu prefer awo no to awari no o de so pe no mu sa mra bi emechire because ade no be ma e wo sa ni freedom no oba ndi oni sa ni freedom no me ka sa wa sam na nchire na sa me ga na na wo so ba no na me wo ka no na me e de na ba kire say obema na koye oba ho ade na nti de ono na me ka fia bema na wa bema timi wari mienu dia oba bible bai oba beja ne na sa bema so so uja omo okay fine o de ka say wie obeja ne na ne eja ho ne wa ko bata ni kunu eti bema ne sim ni osim o se dua batabo ni twa eye twa na bema ne sini osi demo oba no baako ni e hunam baako ye ntina it is because of bema ne ntina ba hunam baako because bema mfim pade ne yiye de bo oba sa mfim pade ne wokofa de aba behim obenda ho ma wo ye dipatia okay nti na me mfim pade ya na ade ama me nti mfim pade be biem na ansa de kofa enu ntina emma binum de ye awo wonfa nya aware no anu so ye asisie wo fa ne say sisi enti oba no so betimi akwa wo that be if you say argument we etina bema ware oba ujai wasore no akoba ma asore uja wa no ani ayi bia mja ka opa eye ntiase eye argument we ni nipa no tena se oh
me wari wa me no be ko wa sorry ana obi abekọ na say wo the bible nhihye yi to baby a no e ntiase me me kuro ti we obi ankọ na sorry yate e ho ase na obi akọ na say oh me pese me no ko wa sorry na ye nko me ko tu hwenti sesa adwene ne na wo mamatiri enya nka ye kora na osofo kase we abeka de na ye tu atese na say na aware left and right sa nti sa so ye betwe osofo bia mo no so de abase oba wotena ho hye bebre na so wa bra na so akọ pe ofoforo bi na so ohu so ne na baba o de obahu bible bibia ye dem fie say o kan o say unya bible mu nyina so na me kan bible bibia wo mo bible mu nyina so of penny ansa na de na de oba be preach ade so for penny na kasa no na ni die kwan so ye ntumi mfa emu antutu nipa ho sa wa wo kan ye aboa no won fempade bia odo yekoyi firi wo de man nyonko aboa na it's impossible na ye firi ase keka oh na me kase nyame no otesoro ho no won nim ha obejaje nti no wo hunu we ko ti ampa nti sa je se hu so bia ware mienu miensa ma no mo aboso na de onso betumi aye bia so de protect ho no ene mo so mo nya nti mo nya careful because de no osofo pani bia meka ye kro mo ye dada enti muani na ho ba mo nya very careful mo kwa akofo mpana no mo ne ade mo muani na ho na fa ni die ni buo ma oba no otifie no a wo hwe wo mama wa ye o mo baby mama no otifie no wo hwe nkura ma mo a wona ma brante pa kwasinsi e bi di baby a pocket gina sa de wo wo miensa mu a e na ogina ha sa efie mankwa se de wodi mesia no patutu sei ti sa de bia me kamisi mi kunu onam wei se obi se virgin lakuta so wa wari kura mienu daily graphic onam ho sa ya wie pepa no nti enne no de ba ye no mo mmani na we ma wo baby akeka kro mo mmani na ho protect your so de no mu yie because one so mu ye kro bita de ho nti ye nyina mi ani na ho ya mi ani na ho ne mo ye kro no ebusua ni nyina ho ban enti no mawie ene mama kwasinsi anka because won agenda wo de ba ye nya no nware mi ne miensa because if you want some kasa what be some so far some work e mu nchire mu said we are no fa Yapon ti ye ko na professor atwoso na fe health tips atwoso